Мына жиектеги үйлөргө келдик. Мына эң эски үйлөр мынакей. Көрдүңөрбү кандай чакан. Мына şu жерде азыр ресторан бар экен. Мына. Көрүп атасыздарбы мынакей. Мындай үйлөр. Мына гаражы менен мына эски үйлөр. Байкап атасыздарбы мынакей. Мына. Жаштан жасалган мынакей. А где ресторан? Вот он ресторан, но сегодня Закрыто, да? Будний день и уже низкий сезон. Ага. Поэтому он Не попадем, да? летом выставляют столики. Вот это что, домики, да, вот это все? Ну вот эти домики как раз и внесены в список ЮНЕСКО. Мына Приводили сюда. мына достор көрүп коюңуздар. Ресторан закрыт, не работает. А как вот эта река называется? Она называется Порво-река. Порво деген шаарда жүрөбүз. Мына азыр. Сейчас не заходите, я спрошу. Ага. Мынакей. Порво река. Ошол жанында жүрөбүз. Закрыто можно. Мына. Наш, вот видите, стеклянная. Мы туда пойдем сейчас пиво выпьем. Вот, А, там хорошо. Там хорошо. Мынакей. ЮНЕСКОнун кайтарышына Видите, все эти старые сооружения, больше там 200 зданиялар мына подплывает 200-300 жыл болгон подплывает лодка и сюда зданиялар. товары эти Мына выгружают. лодка бияка келет, ошол жерден товарды түшүрүп ушундай соода жүргөндө көрдүңүздөрбү? Мына достор, мына монун баары эски үйлөр. ЮНЕСКонун кайтарышында. Урматтуу достор, мына могу үйдү көрүп атасыздарбы? Бу жерде бар кафе дейт. Бул эски жанагы үйлөр 200-300 жыл болгон эски Борбо деген шаардагы. Көрүп атасыздарбы? Мына. Азыр ушул кафеге киребиз. Мында эң жакшы пиво сатылат экен. Ошону көрөлү деп баратабыз. Рунеберг, он был учителем в школе и писал стихи. Мынакей. На берегу жээкте жайгашкан. Мынакей. Это гимн Финляндии. Слова гимна Финляндии. Мынакей. Пивной бар. Биз ичебиз ошол жерден отуруп. Мына урматтуу достор. Пивону болсо алдык. Местный ушул шаарда жасалган пиво экен. Анан экинчи этажга чыктык, көрдүңүздөрбү? Мына момундай. Мындай затемненный караңгы жер экен мындай. Стенасы кирпич. Жыгач, анан кирпич, көрдүңүздөрбү? Мына потологу да жыгач, мына килейген брустар. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, мындай, мына. Мына, муну көрүп коюңуздар. Мындай, мынакей. Мынакей. Атайм жээкти көрөлү деп отурдук. Мына жээк көрдүңүздөрбү? Не прошла, пришлось куртку оставить. Жээк. Что? Еще все в порядке. Шутишь? Все шутишь, да? Да, шутишься когда-нибудь.